Hoba, 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 guys. Ada ondel-ondel guys. Baru nih guys. Ini ondel-ondel terbaru guys. Ada Ustadz guys. Lihat guys. Ada yang berisik banget guys. Rame-ramein aja guys. Sanggar mana ini ya? Ini baru nih guys, sanggar apa ini ya? Pencairan nih bro. Wah. Dapat nih guys, kita harus di depan nih guys. Kita harus ada di depannya guys. Wow, keren nih guys. Gibinya keren nih guys. Waduh. Wah, ikut juga joget guys. Widih. Ikut joget-joget guys. Ada yang ramai banget guys. Ada yang lagi jualan guys. Jualan apa itu guys? Berasa di Tanah Abang guys. Sanggar mana ini? Sanggar mana? Hah? Sanggar mana? Hah? Oraska Betawi. Oraska Betawi nih guys. Nih berdua. Ambil patungan guys. Oke guys, kita ikuti sampai depan guys. Widih, ondel-ondel yang dorong-dorong guys. Wah, diikutin sama apa tuh? Waduh. Awas tabrak, awas ditabrak. Oh no. Guys, ondel-ondel terbaru guys.
Wah, musiknya masih di sono, jauh banget guys. Baru nebak musiknya di mana. Mana ini bocah? Nah, sore ini sepi sekali guys. Nggak ada pasukan bocil nih guys di mari guys. Ini Sanggar Haikal Jaya ini guys, yang lempanannya si Babe Bule ini jago banget guys ngibingnya guys. Ayo kita saksikan guys. Biasanya dia ngibing guys. Wah, ada kakak Nahla guys, lari guys. Wow. Ini guys. Hampir nabrak guys. Waduh, hampir nabrak. Ngebubur guys. Kaget guys. Ini guys, biasanya kita menemukan Babe Bule ini cuma ada di jalanan guys. Di jalanan guys kita ketemunya guys. Tapi kali ini dia tuh nyampe ke rumah ondel bocil guys. Wow, oh tabrak sepeda. Guys. Capek nih guys kayaknya guys. Ini guys. Mantap Babe Bule. Keren deh guys, Wah, dia ngibing guys. Udah. Dia ngamuk guys. Jago guys. Jago banget guys. Guys, kita anterin dia sampai depan gang guys. Biasalah. Dadah ondel-ondel. Ondelnya balik guys, karena udah sore guys, jadi tidak berlama-lama guys dia mampir ke rumah ondel bocil. Iya. Ini kayaknya ada yang ngikutin guys di belakang guys. Kayaknya ada yang ngikutin nih guys. Apa ya? Oh, ada kakak Nahla guys. Guys. Ondelnya guys. Babe Bule. Wow. Hati-hati Babe Bule di perjalanan, semoga sukses. Ayo kak. Guys. Jangan lari jangan lari. Kak. Karena ini dia anak kelas official guys. Sini woi. Lari guys. Takut apa? Oke guys, sampai sini dulu guys perjalanan kita. Jangan lupa subscribe dan like ya guys. See you later.